В День родного языка Janly Production совместно с детским центром Фиданчых и Центром развития подростков Smart Lab при участии деятелей крымско-татарской культуры подготовили для вас ряд кейсов, реальных ситуаций, взятых из жизни, которые происходят сегодня в наших школах. Итак, смотрим кейс номер 1 и обсуждаем. Нам интересно ваше мнение. Селям алейкум, Айша Рифатовна. На минуточку мүмкін мі? Алейкум селям. Кіріңіз. Мен 9-шы сынып тәрбиесі Рамазан Меметовны анасы олам. Рамазанны машаласы бар. Пек яқшы оқый. Сіз білесіңіздер, бір проблема бар. Біз колледжіге кірмеге hazırlanамыз. Колледжіге кірмеге үшін рус тілі керек. Оны үшін туған қырым-татар тілі дәрсіне, туған рус тілі дәрсіне денештірмеге керек. Қырым-татар тілі ана тіліміз. Оны әршіні анлайым. Біз evde тырышамыз лаф етмеге тек қырым-татар тілінден. Amma da, хватает же немножко. Денештірсеңіз, талебелердің sayısı az olacak. Bu saatlerin başka ocağa verecekler. Böyle şeyini bana nasıl teklif etesiniz? Әршіні анлайым. Но вы тоже подумайте об учениках. Тәсір системасы олен құрылған. Не үшін біз замет чекмек керекміз? Siz endi karar aldınız. Ne için siz mağa geldiniz? Сізнен откровенно лаф етмеге істейміз. Сіздің пек урмет етеміз. Ocaq olarak pek beğenemiz. Bilmeyim. Özünüz bakınız. Siz razısınız mı? Sizin fikriniz очень важно для нас. Çok sağ olunuz. Bilmeyim. Özünüz bakınız.